Malmalday kan agladlading itak itagdama. Nang runa numalagip ko, pasamak iti napalamas. Bueno kapagayam, intay nga rodenggen ti panakay drama, ti surat ng patulod ni pagayam, Kevin. Maki, favor man please. Apay pare, anya manen favor dayta. Nagdamag ni Mrs. Ibagam nag-overtime ak. Overtime manan? Isumatlatam mo kung irason ka ni pakat ko. Ay kat mo na, anya nga rod niya. Pasensya kan, Maki, ha? May ramraman kan nga agululbod ka po kanya. Kaslama umaak nga roden, ngam ano saklaeng. Joke. Pasensya ka na talaga, Maki. Sorry, ha? Nakagarahin ti kotse ni Maki. Awan pila ang ti asawag. Maki, ni Kevin, di kay ka binagkuyog ang nagawid? Ay, nag-overtime at mare. Kasta ka di. Anya nga tanga oras ti awid na. Ay, dahi tatijak amo mare. Sige nga rod, pari Maki ha. Agyaman na. Sige, mangan ka laeng, Kevin. Di kag babain. Mga alak ka iti si daeng. Sige lang. Kaslan, napsugak pala kami. Mangan ka pa'y ahan. Napsugak ko na. Ay na, kaslakan tumot sabsabali, Kevin. Ipagpabalay mo, Barok. Tagasawa kayong tumot na iti anak may. Gasawa kayo kit din, Tan. Kasta, irwa mo ti awag mo kada kami kini nanang yo. Kasta ti rumbang, Kevin. Maturog ka dito ikit din, Kevin. Sana mabalin, nanang. Abangan mo, agdanag ni nanang ko. May palubos ti Apo. Sapay ko taddan tumot aldaw apanagam mo mikinin anang mo, Barok. Tapno, agam mo kami mo't Madanon to ka di day tananang. Saan pa'y nita? Basta agkita kin agam ammo kay to, numatulagan ti kalay sami kin ni Kevin. No kasta, awan pa'y ti ammo dananang kantatang mo, Anchi? Iti kaanuman, jak tumabalin nga ibaga ti kaaddan ti asawa kin anak mo. Ta sigurado apag sinain dati. Agyaman na kani. Ay ayatan ka unay-unay, Kevin. Kasladyakon ka ba alam ti maisinakan ka? Saan asinsinan ti relasyon ta, honey? Wananji, honey. Para kanyak, imbilang kamutan ka sa sawak. Iso na lang. Ta saan ka matagi ko iti agnanayon, honey? Nagbindot ka. Jak to agbaliw ken ka. Jak to maaramid ti mangluko ken ka. Amok data. Tamarik nakmat no kasano ti kinapatag ko ken ka. Iso na lang. Tano maaman ti asawam ti may papankadata. Kasano aklangan. Basta di kan tumabalin na panawan, honey. Uray anya ti mapaspasamak. Saan ka nga imbilang kas kabit? No di ka... Imbilang ka kas pudpudno nga asawa. Amo ti Diyos pare Maki. Saan ko aluklukwan ni Angie? Imbilang ko nga asawak. Ay ayatek unay tinambertok pare. Imposible ka matun iti dayta nga ibagbagang pare. Panangloko ter aramidom iti kabit mo. At dan asawang pare ko. Wen amok dayta. Ay, basta. Saan kong imbilang ang kabit ni Angie? Sana pulos pare Maki. Kasla nasingpet-met ni Kevin anya bakag. Talaga mo't anasingpet. Nagdayaw pa'y abaraw. Kasyay ati kayat ko ang mga saway ti anak ta. Nagtanang nga gunggunay. Saan abalasubas a lalaki. Kaya't samutin ni Kevin ngagsimpada kini Angie. Ngam di anak ta ti agmadmaday. Sa bagay, ubing da pa'y mo't. Bayam nga aginjoy da pa'y nga umuna iti panagnubyo da. May mayat mo't lati kasyay. Tapno agam amuda na imbag.
Tapno maamuan dati pudno nga ugali ti tunggal may sa kadakwada. Sa bagay matkit di kastoy ti makunak. Kayat ko ni Kevin para kini Anjay, takursunadak ti ugali na. Nagtanang alalaki. Jak amo ti gatangot kadagito. Sorpresa ni Kevin iti masungad a kasangay. Ikak iti regalo. Ngam jak amo no anya kadagito iti gatangak. Sweetheart, anya kadagito iti kayak mo? Like blue, wano... Dahil nalabasit. Dito kayong kasama ni Kevin. Agdingat ako. O, sige. Kung nagapad, ngam saan gaya, naglailo dapat. Kadwada pa iti anak na. Diyos ko, nagsakit kat gaya ti kastoy. Ita lang amin ang makita ti panagkuyog da iti asawa na. Nagpintas ka ti asawa na. Jaklaim pagarop. Pumanaw ako dito eh. Nay, si kamot gayam Kevin. Sobrang ka Agyamanak na. Ni Angie, abda ka di. Ada iti silid na anak. Aglaladot mo ta si Mangpet. Badbadin sa dirig nana. Mabiit laang taayabak Madi ka no tiriknam kuna ni nanam. Medyo ngarot. Anya, rumwartahan eh. Amang ano sa pulan na kati-asawa. Nag-aapa kami. Isadyak pala agawin. Nagapa. Kit na nakita kayo itay lang. Naglailo kayo ngarot ngagsarsarita. Ha? Sa tinaw? Ijay mo. Lukas ta. Kevin, amok nga awan karbangak amasakitan. Ngam nagsakit. Laplapdak tiriknak amasakitan. Ngam jak maaramin. Angie, di ka kumaaksangit. Nasakit lang amin tinakam ko. Bagbagam anagapa kayo. Ngam pagamuan ta nakita kayo anak kalalayiloy titunggal maysa. Nalaos toon. Di ka nagsangit. Ay ayatan kamot kat. Ay ayatin ka. Pasensya kan. Ngam jak malapdan ti bagik. Ay ayak lang amin ti bagik iti kastoy asa sa adat ita. Happy birthday, sweetheart. Happy birthday. Thank you, Julie, sweetheart. Agyamanak. Apag iso, day off mo ita. Rumar tayo iti anak ta. Sa tayo aghanda, inton sumangpet tayo. Alan, ipasyarta ti anak ta. Intay iti may sa restaurant. Kalpasan na. Intay agmol. Ipasyarta man ti anak ta. Julie. Alan, bumangon kan. Agmurmuray kan, sweetheart. Amangan numabangles ti sagana, Anjay. Awan matlangan ni Kevin. Wan nga rat, dada. Amangan mo't no nalipatan na. Inkari na dito iti pagselebraran na iti kasangay na nanang. Sana mabali na malipatan na. Ha? Nagsangit ti anak tabakay. Ayan nga tangaminin, ayan ni Kevin. Itay pa'y labig at tisagana. Malaman, awan mo't laangan. Ay, apay ngay. Noing karina nga umay ditoy. Apay nga awan pa'y laang. Malaman. Sorry, Angie. Linapdanak ti asawak arumar. Huston ti panagtutuok ko, Kevin. Namanug akon. Nauma akon. Anyat kayat mo asawan? Nasaysayaan siguro no putdantan ti relasyon ta. Nasakit man. Ngam masapol. Kay kayat kon ti kastoy. Ngam ti agnanayon ngagladladin itak. Gapoy ti jakpan nakagunod ken ka. Kas asawa, Kevin. Angie. Husto lang ti desisyon na pare.
Agyaman ka kit di Ta iso mismo tinakaamiris. Nakapanunot mo itlaangan ti kabit mo. Ngam siyak ti masaksakitan, pari Maki. Napatagan kanyak ni Angie. Saan met nga rod mabalin pagduaem ti pusom, pare? May sa ti pusom. Iso may sa laeng nga rod ti pakaypaayan na. Jack life pagharap. At damot gayam asawa na Jack Kevin lakay. Hala, bayamon. Sa nabalita nagsinadan. Ayop, alalaki. Manangan lilaw. Kunamlan asino ang nahustuan ngam rinuker mo't gayam ti aramid na. Di mo ipabasol ti amin kini Kevin, bakit? Nangag mo matimbaga di anak ta. Sigo din nga amuna nga adda asawa na. Idi nagnobyo da. Ay, nagtaltalo kaklaki di kadkwanan. Manipo dita. Saan na makadak dito'y balay da Jack Kevin? Kagurgura kon! Nalpas ka na nagdigos, Kevin. Wan, bakit? Anya ti kayat asawan da ito'y. Anya dagiti nabasak iti sent items ti cellphone mo. Asino da ijay babae? Asaan mo malipatan? Kwa? Awanan ka iti bayin. Adda babain. Julie. Awanan. Hindi na ita. Awanitan. Nagsina kamin. Awanan ka iti bayin. Nalaing ka mata niya? Nalaing kang agilimad? Luklukon nakgayam adyak amo? Awanan ka iti bayin. Apay nga na di ka nagananad, pare. Basol mo Awan kayo lang roden, tiniksampay laang. Ay, no kaano pa'y analpasen ti amin kada kayo kinanje. Iso matipan nakadoktal ni Mrs. Wan nga rod, pare. Paging nga ita, Jack maayayo ti asawak. Masakit tinakam na kanya. Normal lang ti kasya reaksyon na, pare. Nang ro nagat, itala amamuan na ti may papaniti kabit mo. Agabrodak, Kevin. Anya? Sana na masapol ba kahit? Basta agabrodak. Nalpasan ti papeles ko. Or-orayik laangan ti bisak. Ha? Apengin limot mo ti panangipagnam iti papeles mo nga agabrod. Apay, awan ka di ti karbengak nga agilimad kan ka. Nagilimad kan tupay kanya. Julie. Ibatik ti anak ko kaninanang. Taiso pay laang ti mga iwan. Kaano ti sangpet mo, Julie? Kailiw da kauna yan. Hanap na agawid, Kevin. Pawitan kayo langan iti anak ta. Hindi sa pagpitik, ipawid ko langan ka na kayo. Julie. Di man urayan ti panagawid ko, Kevin. At ayun ang mapasamak na ita. Sige, tani. Ado ti aramida. Bye. Mabit lang. Julie. Imbabanan. Nagbaliw ni Julie. Saan nakas itisigod ang nalailo kanyak. Nagbalbaliwan ti asawak. Manipon itinagabrod ti asawak saan na pulos sa nagawawid, Mr. Lonely. Kalpasan ti duatawan, napukawen ti komunikasyon mi. Nadamag kulangan, nga dan sabali akadenden nana iti abroad. Aging ga ita, agururayak iti panagsubli ti asawak kanyak. Aklunet, nagkuranak kenkwana. Ngem nagbabawiyakon na dyan. Awan mo ti damag ko, may papani tinagbalin a babae. Ita, ibukbukbuk kulangan ta tensyon ko, iti kakaisuna nga anak mi, kanin Julie nga asawak. Tinak isalaysay kat ti may papan iti love life ko. At danobya
sinaga ni May. Inaulangam siyak iti innem atawan. Adda ija abroad kat iso timang tultulong kanyak iti panagadal ko. Bueno gagayam, intay nga rodenggan ti panakay drama, ti pakasaritaan ng patulod ni pagayam tayo nga Eric. Iforman tong titation mo, Eric, ha? Urayan ti pawit ko. When May, bayadak to amin na nababayadak iti pagadalan, tapnawanan ti pampanunutek. Dito lang ang allowance mo ti panunutan. Ngam di kagdanan. Pawitan kang tumanan iti para allowance mo. Agyamanak May ha? Nakababayin kan. Sana ka nakalpas iti kolehiyo, Eric. Isa si katimang isuray ti Jack na ragpan. Para kadatan tumat lang kararamidan. Agyamanak May, ket ipanamnamakan ka. Ipasnak ko ti panagadal ko. Tas si kanto ti pangisagutak iti maawat kunto a diplomat. Si kanto, May. Adda tao bakay. Ala, si kaman lati mapan mangilukatan lakay. Tanay, madamaan at natangag to'y natang nga ilutok. Sige man langay. Umayag. Hello, tata. Ala, sumrakaadar na. Ada ni Eric, tata. Napan nag-eskwela. Ha? Ang dandan ni sumangpot na jaya. Sige, orayag lang arodan. Ala, umay ka nga raw. May kalitaw, agtugaw ka pa lang. Agbuya kay titibay, tapagururaya. Ay, saanin, tata? Agteksak langan. Sige, makamukha nga raw. Ala, tulungak ni Bakit nga aglutaw. Sige lang, tata. Agrubrupot ka ni Samot, Eric, anak. Wenang. Kasangsangpot mo ang nagapoy di pagadalan nyo. Rumwar ka manan. Papanam. Aw-awisan na nga rin ni Darna, nanang. Papanan nyo, aya. Dumaray kami kano iti birthday party, nanang. Ala, di kay nga rod agpakpakarabi, ha? Wenang. Payasan ka ang makaid na Bakit. Balikid ka, balikid. Maturog kan. Ay nalakay, awan pa'y nga rod ni Eric. Anyat orasan, rabing. Adan na kamjay anak mo. Kan may sa nagpakada mo. Malaksid ano sana nagpakada. Ay, Nagkuyog naman nga mina ni tidadya bakla. Kanayon lati pa nagkuyog da ato Apay, nagrelasyon da. jak nga rod ang mo. Loko nga Eric. Sa langan nga gar-aramid iti kalukwan. Tanay, dakal ti utang na anay mag-anakam iti nobya na iti abroad. Kanayon mat nga minday di adar na dito'y balay. Iso ti umay mang sarsarungkar iti anak ta. Korsonada na siguro ni Eric Nataarmat nga may di anak ta, akas kanya. Na, kasanon no tinutupan na. Bagbagaan tanto di anak ta. Masapol nga agsingsing pa. Tama nga no maupay ni May amang tultulong kan kwa na nga agadal. Uy, May. Agawid ni Sita ije Pilipinas. Adda ipawit mo? Ha? Kaano? Into na minsan ang bigat. Ay, sige. Agpawitak, Janel. O sige. Taibagak ka ni Sita agayim ta. Naimbag pa di gayim ta. Makaawid manan. Saan ka nun nga agsubli? Ha? Apay? Asikaswan na kano ti pamilya na. Nilakay na, nagbabai. Anya? Masikog kanun ti babae di asawa na. Ha? Ala, kaasimot nga ro di gayim ta Insukat dagaya man. Ay nga rod. Sapay duwan dagiti anak da. Oh, katsikangay. Kumustang tinobyom? Ayos lang tamat. Umadanin ti panagturpos na. Barang makaturpos ita na taon Nasingpat mat di boyfriend mo niya. Saan a babaero? Awan mo ti madi amay dandanon kanyak. Iso apatsik asaan nga gar-aramid ni Eric iti saan nasayaat. Sabagay, imposible alukwan na kapayladay jay. Kat sika timang papaadal kan kwa na. Agbain mat siguro Naimbag nga oras yun, nana. Adda ni Eric?
Uwan, kasangsangput na. Dagasik ko ma. Ay na, nabambanog mati anak ko, Darna. Saan siguro arong marday jay? Ha? Uray nakbiitan, Darna. Ha? Apay, rumor ka manan, Eric. Marabyan kan tumanan na sumangput anak ko. Adala pa panan mibit kini Darna, nanang. Sa dino manan aya. Basta. Nana, itulod ko ni Eric nga gawin. Ay, Mabit kami lang, nanang. Mala, gamnay, di ka agpakpakarabi Uwan, nanang. Nanang. Nakariing kan. Umay kan, tagidasara kon. Mamigat ka, nanak ko. Naldawa na ka, nanang. Nasa papay. Oy, Eric. Apay, kanayon ti panagkuykuyog yu iti day adar na. Apay, anya ti kayat asawan, ti masansa na panagkuykuyog yu, Ha? Nanang, may. Awan. Aggayam kami lang ni Darna. Aggayam? Sigurado ka? Sapay no agkuyog kayo, kanayon amarabyan kayo. No sa dinulat papapanan nyo. Agpaspasar kami lang, nanang. Ay nairi kanak ko. Laglagi pam tirigrigat jay nubiam ije abroad. Di ka agluko-luko. Saan mo talaga? Liklikam da jay abakla. Ta isong-song na ka. Basta da jay ti kadwam. Kanayon ka amarabyan na sumangpal. Gayem ko ni Darna, nanang. Ay imposible. Jakpat yan agayim mula da jay adarna. Adalakit di relasyon nyo. Ni nanang, may. Awan ko naklangaruden. Awan. Aggayem kami lang kini Darna. Apag isuti sa sangput ko, Eric. Maatindarak ti panagraduar mo. When May. Kamaw dyanan na. Agkita tamanan. When May. Kailiw ka unay, Eric. Kayat kan ang makita iti personal. Oras lang mata, May. Okay lang tamat kanya. Nga oras saan ka maka-attend iti graduation ko. Ha? Kasla di mo kayat nga agawidak. Saan nga iti kasta? Ang mga nasak ti makagapo iti panagawid mo. Nakababay nunayin kan ka. Di mo't nalpasan ti kontratak. Agawid akon No kasta? Saan ka nga agrinyo iti kontratam? No palubusan nak. Di agrinyo akmanan. Ngam no din akon palubusan. Saanan ta si kasun kalaengan. May. Kan di mo't agkasartan. Apaman ang makagraduar ka? Kwa? Oh. Apay, Eric. Ada ka di problema? Awan, May. Awan. Anyat ko na nangay. Kunanamat nga awan ka no ti relasyon da iti day abakla. Nga ta? Kanayon ti panagkuyog da. Day tangarod mo ti kunak lakay. Ngam imputeng namat. Aggayim dalaang ka no. Sa pala kumaatakas talang agpaisaw. Ngam dakkel ti atap ko lakay. Amangan no tinutupan nan ni Darna. Ay, lukas taman bilang, laglag jay anak ta. Apay, saan nga agbaay ni tinobyan na amang tultulong kenkwana? Awan utang na anay bag-anak, lukas ta. Lukas ta, agawid ka matidan, friend? Janelle, nalpasan ti kontratak. Sa anak siguro ngagsubli. Total, agraduaran ti nobyo. Ay, kailiw ka, tulakit di. Uray siya, Janelle. Basta, saan ta kumaapukawan ti komunikasyon ta, ha? Nga uray adda akto ni Jay Pilipinas. Kalpasan ti graduation ni Eric, asikasun minto siguro ti panagkarlay sami, iti nobyo. Ay na, kumusta kan ngay may ibalasang ko? Limok magkamat. Wan nga rod, nana. Iluklok magkutipuyat ko dya abroad. Ay na, naimbag ta na isambot ti panagawid mo, anya. Agraduaran ni Eric inton ka ni kadwang aldaw. Wan nga rod, nana.
Kat, agsubli ka pa iwan no saanan. Dependin to anya tibaga ni Eric. Agkasar kay tumutan, balasang ko. Agsimpa kayo kit din iti anak mi. Kompormento na niya tibaga ni Eric, nana. Ay na, kayat namutan ngagsimpa kayo. Nasaysaya at matlaang no agkasar kayon, balasang ko. Total, makagraduar tumutan ni Eric iti kolehiyo. Eric, ag-celebrar tayo ita arabi. Nagpagatang ako ni tinaluto. Tapno saan tayo ngagbanlog? Adda ko mabiit pa pananmi kadag iti classmates ko. May. Sarino? Gagangay kadag iti naggraduar, ha? Adda mat ragragsak. Ayabam idan adin to, eh. Mapan kami iti balay ti may saka dalak. Mabiit kami lang ijay. Agawid ak matladagos. Uray rugyan yun ton ti agrambak. Makan kayon ton. Sanda kon nga orayan, May. Uy, nabartag kan Eric. Husto daytan. Dar na. Diyan amo no kasano ti panang ibagak iti nobya kiti dayton. Diyan amo ti ramidak. Ay, diyan amo ken ka. Parparigatom nga minti bagim. No talaga mo't mahal na ka ti girlfriend mo. Maawatan na ka. So ano siya ti ka? Agpudno akong kinkwana. Mabainak dar na. Ken mabuti na. Agdua-dua. Ha? Ang mga natalikodan na. Mabuti na. Dar na. Eric, nabartag ka si Mang Puti di Rabi. Apa yan nagbartag ka? Ada parikot mo? Nuga pula iti selebrasyon nyo day jay. Jackpot yan. Kasla da nadagsa na parikot mo, ah. May. Eric, tulagan tayong ti kalaysata. Ti kayat ko, naragsakta ka na yun. Sakbay at tulagan tayo ti kalaysata. At dapay rumbang amamuam. Ha? Anya dayta? No, ibagak asila Isak. Kaya't nakadipay, May. Anya? Sorry, May. Diyak nagayatan ti kastoy. Diyak kaya ti kastoy akin na tao. Ngam diyak malapdan ti riknak nga agayat iti padak a lalaki. Ngam, ay-ayatan kalata, May. Eric. Ay-ayatan kami. Ay-ayatan ka unay-unay. Gapoy tinaamuan ni May a kinataok, naitantan ti pan nakatulag ti kalaysami, Mr. Lonely. Aging gangin kedeng na, adinan kayat ti makikalay sa kanya. Naupay kanyak ni May, ket siyempre, jakmat maliklikan ti agayat iti padak a lalaki. Ket dinak maawatan iti dayta. Sa pinanawan nak ti kayan-ayat ko. Nasakit, tauray kasano, inayat ko iti husto ni May. Kendakkel ti utang ko na imbaganakam ken kuana. Jako nagarem iti sabali a babae. Kay kayat kon tiag talinaed a single taamangan no dinaktomet maawatan tiag balin sumaruno anomya.